tira. Ebina sila bongo la riba. Hano la rimando asile katala. Kubariza muri Joasi sukumenya Imana gutarama buri gatanu ntabwo ari ugutunga Imana oya kurumva desima kurepeta cyane suku buzikora watawa daimoni wa nkawe igihe uzokora nkawe muri inshuti nawe ariko umunsi utazokora nkawe timuzohuza nkawe cyangwa twica watwongeye sawa sinari nabivuze ariko wanga inyonge zose tira Ebina sila bongo la riba. Hano la rimando asile katala. Bwake tugire gutya. Hallelujah. Amen. Imana baheze umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo gice cya 15 urahera ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 9. 15 6 ku 9 Matayo. Yes. Dusome ijambo ry'Imana. Yego. Bibiliya iravuze ngo nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa. Aho. Ngo mukomeze imigenzo yanyu. Mukomeze imigenzo yanyu. Kuri 7. Mwandyarya mwe. Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati. Ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure basengera ubusa bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Amen. Abagalatiya gice cya 4 umurongo wa 16 wonyine gusa. 4:16 Abagalatiya 4:16 Bibiliya iravuze ngo mbese mpindujwe umwanzi wanyu kuko mbabwira ukuri. Imana iguheze umugisha. Amen. Kamusubiremo naringi komeje. Bibiliya iravuze ngese mpindujwe umwanzi wanyu kuko mbabwira ukuri. Mwakira ijambo ry'Imana. Amaraso ya Yesu niyoyoza abandu imitima yabo seva le domezi tapalabo kwiyamburiyo myambaro mi
Yesu akwambikiye mukwewe ogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso arugo kuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera ogejwe we ogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso arugo we arugo kuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. Haleluya! Pima! Bwana sifiwe sana. Maraso ya Yesu abanduye imitima yabo yamburiyo myambaro Yesu akwambikiye y'ubukwe ogejwe we ogejwe na Yesu yatunganijwe n'amaraso arugo we arugo kuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. Haleluya! 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 Imana iheze umugisha bateguye igiterane. Ntabwo ngiye kuvuga kuri teme y'igiterane, ifite abavuga butumwa bayiteguriwe. Ngiye kuvuga icyo Imana yambaye. Bwana sifiwe. Amen. Hariho abavuga butumwa baba bivuga kandi bari kubishira ku murongo neza. Nojamo bikananira mba mbaye umuntu. Reka nkora icyo mfishoboye. Siko kwiza. Nibyo. Niriwe ku musozi. Nja gusenga. Bwira Imana ndayibwira ngo banshize kuri afishe yo mu ijoro ry'ubusabane. Kandi abantu bampujije nabo baranduta. Mu myaka, mu mavuta, mu bintu byose ko ndaburaho ndi buhere. Na teme yabo nabonye bafite sinishoboye. None wa Mana we umpeze ico ndi butange muri rirajo. Uko nico namanirigwaho ndaruhanda ryama ndasinzira na Poro yaje nsangayo naryana. Rero icyo Imana yampaye nico ngiye gutanga. Bwana sifiwe. Amen. Icyo ngiye gutanga muri uyu mwanya mutoya Imana iduhaye tugatarama. Umwuka w'Imana yambwiye kuganira ijambo rivuga ngo gwiyereka. Nushaka gukundwa n'Imana uzovuga icyo Imana ivuga. Ngo ariko nushaka kwangwa n'abantu ngo uzovuga ijambo nyakuri. Wewe gwiyereka. Aho. Niba ukeneye gukomerwa amashyi n'abantu. Kora icyo bashaka. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Niba ukeneye gukomerwa amashyi n'abantu kora icyo abantu bashaka. Ariko niba ushaka gushimwa n'Imana vuga ijambo ry'Imana. Niryo jambo ngiye kuganira muri uyu mwanya. Igitabo cya Yohana ibice 7 umurongo wa 7. Yesu Kristo abwira bene se arababwira ngo mwebwe ab'isi ntibashobora kubanga.
ngo ariko njyewe barananga, kandi arababwira ngo nta kindi ab'isi banziza ngo nuko nza mpamya imirimo yabo mibi. Ab'isi igihe uzasa nawe, igihe uzamera nkawe, igihe uzokora nkawe, muri inshuti nawe, ariko umunsi utazokora nkawe ntimuzohuza nkawe. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuseme amen. Amen. Iri jambo twasomye mu gitabo cya Matayo, Yesu Kristo yari arimo akinyuza inyigisho z'abafarisayo, ngo abanditsi n'abafarisayo baza aho ari ngo baricara, ngo batangira kumubwira ngo ese mwigishwa ni ukubera iki abigishwa bawe baza barya badakarabye? Kubera iki batubahiriza imigenzo yacu? Kubera iki batagendera kuri gahunda bakaza? Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, Amen. haleluya. Amen. Dufite abanditsi n'abafarisayo mu matorero bakicibaza ngo revera kubera iki kino gikorwa, kubera iki kino kigenda gutya, kubera iki kino kugenda gutya. Umunsi twakiriye umwuka wera, itorero ryayobowe na mwuka wera. Amen, Amen. batangira kumubwira amakuru menshi. Bwana asifiwe. Amen. Arababwira ngo mw'abafarisayo mwe mwafashe ijambo ry'Imana ngo murihindura ubusa, murigira zeru kugira ngo mubone uko mukora ibyo mushaka. Mwarikinyije hasi, murarikinyiza hasi kugira ngo mugere ku ntego zanyu. Arababwira ngo mwangaryamo. Yesaya yavuze amakuru yanyu ke. Tuseme amen. Amen. Arababwira ngo Yesaya yavuze amakuru yanyu ke, ngo muzamushimisha Imana akanwa, ariko ku mitima ntimutunze Imana. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tunze Imana ku kanwa. Ntawe sirito mu bwoko bwacu, reka mvuge ngo bamambure, nta muhungu urengeje imyaka 16 boheza Bibiliya ngo ananiwe kuvuga ijambo ry'Imana. Ntawe boheza mikoro ngo aburi korasi nimwazi. Ntawe kibibaho. Yaba umupagani, yanywa inzoga, yaforoda, uwo mutambutse hano hari indirimbo y'ikorari hotel. Nugushimisha akanwa ariko imitima titunze Imana. Bwana asifiwe. Amen. Wacha Yesu akutawale maishani mwako, akuongoze kwa mahitaji yako elfu. Leva. Wacha Yesu akutawale maishani mwako, akuongoze hata kwa mahitaji yako elfu. Tuzamure Imana ishwaye. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Erega kubarizwa mu banaziri sugukizwa, kubariza muri Joasi sukumenya Imana, gutarama buri gatanu ntabwo ari ugutunga Imana. Oya, kurumva desima kurepeta cyane sukubuzi korari, kuba umuhanzi sukumenya kuririmba, kuba umuhanzi nukugira impano. Yes.
Bwana sifiwe. Amen. Ariko nicyo kitwishe dutunze Imana kukanwa kuyivuga. Nguzi basekura ariko nguzi nyirakuru byarase ngo nivuze kuva ke. Amen. Ubukristo bakikurangiriza muri nyogokuru buracabaho. Nguriya ngo nise wari umuririmbyi ngo ari kuzinyina nyoko se ni Yesu. Ubukristo ni umuntu ku giti cye. Batunze Imana no kukanwa bazi kuyivuga ariko irangije Yesaya yaranditse aravuga ngo nirangiza kure ngo aho tutabasha kubona iriya kundi bazi imitima ikarangiza ikamenya icicaye muri guyereka ikavuga ngo guyereka azashuka abantu ibyaza bwira Fositwe n'ubugenge bw'abasinzira n'ugusoma igitabo ariko Imana ntayatunze. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Niho Pawulo yatangiye kubabwira arababwira ngo mw'Abagalatiya. Bwana sifiwe. Ngo mw'Abagalatiya. Haleluya. Haleluya. Arababwira ngo ese mpinduje umwanzi wanyu kubera kuko mbabwiye ukuri. Tubaye abanzi banyu kubera kuko tubabwiye ukuri. Ninjya gusanga imitima iruzuye itorero ye. Twe tugira abantu baza baramukanya mu materaniro ariko hanze atora mutsundi. Ko baravuga ngo dufatane ukamusengera wasohoka hanze ukaza umukwepa. Jesu no gusengera tuza duhuza na. Ubwo n'uburyarya. N'ukujijisha. Ntabwo noje kwaturaho umuntu amagambo meza nimara mukanya nje kuyavuguruza. Ntabwo dutunze Imana y'akanwa dutunze Imana yo ku mutima. Mugire gutya torero. Haleluya. Amen. Ariko mwabakozi b'Imana mwahagurutse tugaheza ijambo y'Imana agaciro. Aba n'abakozi b'Imana aba ni ba bishop ko baratambuka ko baragenda nitwe torero ryejo bundi cyane. Nimudahagarara ngo duhagarare ku itorero ry'Imana duhagarare ku musingi w'Imana ngo nukuri ni gakeya mu myaka iri imbere itorero rizohinduka ubusa kubera ko urubyiruko rwacu aho tugana si heza. Nasohotse hanze hari agasinye kamwe nabonye sinkavuze. Ari nsohotse hanze hari. Bwana sifiwe. Amen. Kiye gusoza muhumure. Bwana sifiwe. Amen. Mwaryamwe ibyanyu Yesaya yabibonye kera mwafashe ijambo ry'Imana muri gundura ubusa turi mu kuja kuvuga ijambo ry'Imana akarigoreka akarisasa akarirambika akarigoronzora akarizanira ubwenge bwino yize muri biology na chimie akabuzana akabuheza abantu ariko akanga kubaheza Imana. Bwana sifiwe. Kubera kuko dukeneye gushimwa n'abantu tudakeneye gushimwa n'Imana. Aba bagukomera amashi gitondo baguhararutse baza baguhindukira. Bankukora impamvu. Ari base ya overnight y'ubushize twasigariyeho.
Zamukasha. Muhagarara hansozi. Bwana sifiwe. Amen. Ari handi gisigaye se suguta tukaje kumwicaye. Masaha yakoze. Bona giteka hano tukakinywa. Tukaguma hano. Siko konfi. Bwana sifiwe. Zamurira Imana ishubahiro. Basa mugenzi wawe ngo utunze Imana yo kukanwa cyangwa yo kumutima. Ugira igihema kubitamo Amen. Bakubitemo. Over. Bwana sifiwe. Amen. Fata mikoro dutange haleluya. Turahari. Turakwakira. Atukuze mukombo. Amen. Pawulo arababwira. Amen. Mbaye umwanzi wanyu kubera ko mbabwiye ukuri. Haleluya. Ndakumenyesha ijambo rikomeye. Konfi umunsi uzovuga ijambo ry'Imana nyakuri. Uri inshuti y'Imana ariko uri umwanzi w'abantu. Kera umunsi uzotanga message y'Imana nyakuri ikwiri. Uri inshuti y'Imana ariko uri umwanzi w'abantu. Haleluya.
kubera ko ibo ntibashaka kubwiza ukuri, bashaka bimwe Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ibihwanye n'irari ryawe. Tujyajyane tugira nagusha ndagukunda meze gutya narenguka hirya nkakwita inzoka. Modela si Prime la farie. Kota. Bwana sifiwe sana. Amen. Mureke tuba nishake tuba banzi babanta ariko tuba inshuti y'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Pawulo niko yanditse mu gitabo cy'Abaroma aravuga ngo muntayirize apere ngo wemewe muri Kristo Yesu. Mumutashe ndamukumbuye yaremewe iriya mu ijuru, amanota ye barayashimye kubera kuko yakoze ikiri mu bushake bw'Imana kuruta ikiri mu bushake bw'abantu. Dutunze Imana ku kanwa ariko imitima yacu iri vide. Tubabarire Yesu. Modela sive. Kema la fa. Atukuze mkombozi. Amen. Haleluya Yesu. Haleluya. Yatubwiye mwene data umaze kubwiriza uyu Buganda. Atubwira hejuru yo kuvuga ngo ririya jambo riza rivuga ngo sinzapfa nzarama. Urarama ufite kurama niki? Ufite imirimo myiza. Bwana sifiwe. Amen. Bankumbanura ho kuri gaza. Bwana sifiwe. Amen. Urarama ufite imirimo imeze gute? Tewe yararirimbye ngo abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya ngo nibigirwamana. Aravuga ngo abo bantu amazina ya yaranditswe. Arongera aravuga ngo dukorere Imana nk'abazafejo ngo tutitaye ku by'isi bitagira nyirazo, ngo kubera kuko uyupfuye uragira gute Abisiga. ngo bikaribwa Biruhiye. utarabiruhiye. Aravuga ngo ineza y'umuntu Imutera gukunda. izumutera gukunda, ngo uzugira neza Ukayisanga iyo ugiye. ukayisanga iyo ugiye, ngo iyo ugize nabi Ego. ngo izi kugaruka ukiriho. Amen. Zamura Imana ishimwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Atukuza milele na milele. Twishize Imana mu buzima bwacu. Imana ikontorora ubuzima bwacu, igenga ubuzima bwa. Dukura Imana aha ku kanwa, tuzana Imana mu mitima. Tuzana Imana mu mitima. Dukomerwa amashyi n'abakeya ariko mu ijuru icyubahiro kibica Imana. Bwana sifiwe. Amen. Nabonye ejo bundi ngo bakora urutonde ngo bavuga butumwa ngo batazabavuga ubwami, ngo batazabamamaza ubwami bw'Imana, ngo bakavuga gusa ngo hejuru y'icyaha, ngo number 1 ngo evangeliste Gwireka, ngo number 2 ngo apotre Nteziryayo, ngo number 3 ngo apotre Jacques, number 4 siko ngiye kubibagirwa ba Gatabazi. Bararondogora ndavuga ngo Imana ishimwe ko mbaye wa mbere. Ubwo batafashe liste y'abagabo bakunda abagore b'abandi, ubwo batashizeho liste y'abagabo b'abasambanyi, bagashiraho liste y'abantu baza babuza abandi gukora icyaha, Gwiyereka kaza ari number 1. Icyubahiro kibica Imana. Nabonye bandika munsi ngo barakomeje, muzongere mu mpereho ngo barakomeje, ngo nubwo iwacu muri Kenya bakoze ngo ni Rwanda ngo naho baraje, mbarizwa na hano muzombanza. Batavuze ngo Gwiyereka yageze kuri boda ariba, batavuze ngo Gwiyereka bamufatiye ku gisimenti ya Foroda, bakavuga ngo icyo bamufatanye ngo ni ubutumwa bwira abantu bwo kureka icyaha, bwo kwanga icyaha, bwo kubuza icyaha. Yabivuze profete, yabivuze avuga hejuru y'umukozi w'Imana Thomas mu Buhindi. Icyo yazize ni ubutumwa, ari ikindi ni ubutumwa. Muririmbyi yaravuze ngo bakundwa turi abana b'Imana,
ngo ariko uko tuzasa ndikuragira gute kurerekanwa ndikurerekanwa ariko ngo icyo akora Yesu niyerekanwa tuzagira gute tuzosa nawe tuzasa nawe mureke dukura Imana mu magambo no mu bindi bikorwa byo kwiga tuzana Imana live mu buzima bwacu tuzana Imana mu buzima bwacu ego hari umuntu wansanziriye aho nariko nsenga arambwira ngo ati takindi cyanzanye hano mfite akazi keza ndi umuganga zankora mfite amafaranga atari ku ikintu cyanzanye hano naje ngo ndakubonye hano yanambwiye ngo ndanze unsengera ubwira Imana ko ndabwira umutima wanje ngo utora Imana ndamubwira ati uratandukanye n'abantu bari hano ku musozi yambwiye ati nta ifaranga nkeneye ntabiki kandi yamazara nambwira ngo avuye niba ari mu bitaro ngo yaragwa ati simfite ariko ati ikintu naye nshaka ko ndabwira umutima wanje tora Imana wa mutima ariko yatekereje neza ariko hari hundi yari afite igiti kingana nkaguke arakubita hasi arakubita ngo imivumo y'akarande ngo ibikina bikibase kuruza arakubita hata abantu nyine babatandukanye ariko iwe ngo yazanye icyifuzo cyo gushaka iki Imana mwamumvaga mwihanga bonye yarandebye ngira ngo karumva nayo nzika ko batamumva Imana ishimwe ubwo babumva zoza muri Australia wanyu mu butumwa muri Canada Bishop se yo kwanga kunyandikira urwo ruhusha ayayi kuko Bibiliya iratubwira ngo mugende ku mpera z'isi mwamamaze ubutumwa bw'Imana tuzogenda kandi cyane kandi vuba bidatinze tutagiye kuba tujanywe n'ubutumwa Bwana sifiwe amen tukusa milele pinduje umwanzi wanyu uretse kubera ko nkubwiye ngo ureke icyaha mbaye umwanzi kiriki kubera ko nkubwiye ngo hinduka kuri iki nico kitugoye nico kiturembeje kubera ko umuntu aza kubwira ngo reka iki ukora iki akaba baye umwanzi wawe Pawulo abwira abagalatiya ngo mwabagalatiya none se kumbaye umugome muri mwebwe kubera gusa kuko mbabwiye ngo nimukurikize imirimo myiza ko mbabwiye ngo nimutunge Imana mu buzima bwanyu ko mbabwiye ngo nimwimure ibigirwamana mwimikima none mbaye umwanzi wa torero ry'Imana bakundwa b'Imana nimutunge Imana yo mu mitima izaje gusesekara ku kanwa yavuye hehe mu mutima ariko tureke gutunga Imana y'igihwawari yo kugira curanga nitumara tuze gusenga Imana Tema kota Faridero ka urasubiza Mana kuva nguwe neza urasubiza we Mana we
akamwisho nimara ubwo mama pastor yatambutse aze no gusenga. Bwana sifiwe. Atukuze. Hamwe navuga Yesu kuzo yakoze ikarenga ijoro narikesha ndakuririmba Bwana sifiwe. No tugiye gukora abayumbe nk'abatandatu sivyo. Umwe arahagarara muri ino nzira, undi muri iriya nzira, undi muri iyi nzira, undi nyine hariho utuyira. Twagura imbaraga z'Imana siko byiza bihuse vuba nitumara impamvu wacuranza ariko hari bazi mwizivuga ngo tandanda turayigeraho araho utaragera kandi iza yamayika neza iyo ngiyo ndayikunda. Mwagabuye se mwagiye mu nzira turiyo hano ndabona Fred undi nafunge hari waombezi bayumbe bikigiye kujya gahunda zitagikogwa tibakiri tayari aho hari umuntu museve iriya yindi etsinje muri iri
Mwokozi Yesu kakosa nafasi we. Betlehemu uwageni wamejaa. Mwokozi Yesu kakosa nafasi we. Betlehemu uwageni wamejaa. Bwana sifiwe. Amen. Tugire gutya yemekunda basezera. Mfite imodoka ya nimugoroba ndataha. Tuzamura Imana cyane. Betlehemu uwageni wamejaa. Mwokozi Yesu kakosa nafasi we. Betlehemu uwageni wamejaa. Domine falasi. Umuririmbyi yaravuze ngo na wageni wao ni wanzambi. Wageni wao ni wanzambi. Bwana sifiwe. Amen. Yesu ntiyabuze ifasa ahubwo yasanze abandi bashitsi ari abanyabyaha. Tuzamura Imana ishoboye. Amen. Wageni wao ni wanzambi. Atukuzwe. Amen. Tukuzwe milele. Zindi zitatu zisigaye. Tumara tu. Sema Mkongomani yagiye ngo akaturirimba. Sasa leo hii watu watanana wamejazama wageni mioyoni mwao. Wageni wao ni dhambi nazo zanasababishwa. Timiza pipa tombe na zineva.